Ya, bakso. Bakso apa Pak iki? Mandor. Ah. Bakso Pak Mandor, Mas. Bakule mendur-mendur kabeh ya. Wih. Nah, oke. Barokah Pak Mandor. Mandor Ya Barokah. kenal. Saporsi pironan iki? 14 biasa, 14 biasa, sing luar biasa. sing balungan 24, ora 17. Oh, balungan tangkar ngono ya. Ya, ya. 4 balungnya gudi ora? Iki kaya bakule. Wah, Kaya sing video bareng. siap lah pokoknya. Motonya sing akeh. Ojo ah. Iku demo apa bakso apa? Balungan kabeh ketemu balaku ya. Sampur pira nih mau? Balaku mah balungan kabeh ya. Iya. Sampur mana, Mbak? Sampur 1. Roa menelor. Ya, mie diwak-wak ya pemirsa. Mie putih, mie kuning. Iki sih balungan tok. Apa nih? Sing ana balunge. Nek sing ora ana balunge ora usah dikeki bolong mie ya. Enggak. Oh, balunge iki. Ini balungan tok. Oh. Balunge gede-gede. Sampur aku enggak mau. Iki ana dagingnya ora iki. Ada dong. Wah. Emang apa, Mam? Gimana sedingan apa kemlamot? Kemelamot. Kemlamot kan? Sanane lah. Terserah. Banyune kula sementek ya. Wah, Mbak, papat aja sisi dan itu. Mau kan pesennya 5. ayo. Ini dia. Tetap dikai apa? Bakso ya. Ini bayar 24. Ini enggak pakai bakso, enggak 24. Berapa? 12. 12 toh. Ya. No. Murah di sini. Murah sekali. Buka jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 9 sampai jam 9 malam. Wow. Siap untuk diterkan. Harganya semok-semok ya. Ayo. Wah, sing mangan iki Bolo Kurawa. Berapa sih ya? Buset. Berapa sih ini? Yang kedua. Makasih ya, Mas. Apa? Oh, ya. Jajal baksone sih, Mam, ini ora. Ini Bu Sotel ini. No. Saya 2, ini 2. Wah. Ini rekomendasi. Enak sekali. Iku mek 12.000 regane. Iya, 12.000 mek kowe. Jajal. Ini ke cawe. Oke, taruh situ. Ora umum langsung loro. Iya, gas. Jajal lah, Mam. Sik ah. Ah. Ye. Manyus. Manis. Enak. Lima murah dia yang enakan berarti ya. Contohnya lah. Hah? Coklat. Gimana Pak Inggi? Mantap. Semantap orangnya. Wah ya, burger ya. Wahnya keren. Burgernya rusak. Woi. Ini hijau cabe ya. Orang jarang. Kalau beli di restoran ini 50.000, kalau di sini cuma 12.000.
Wah, Mantap. Udah kamu tidak? oke lor ya, langsung cus nek bakso dan mie ayam barokah Pak Mandor. Jangan.